Nubuhoro iwe owahikiriho nakushemerwa munongo murundo gunda ha program reba hindukire kandi kuberho burizo ya Sunday shahina zekiro kije kagarwa muri wa kabiri mukaga gwihangwe zeri izoba nagaruka n'umuntu onabire nyine sabite yahwirene betko mujuni kandi umujenyi witu no Reverend Canon James Rutaraka umuntu ogu n'umuhereza warhanga wamhurra already Reverend Canon kandi n'umuhangu ombyor nyankore akahandika nebitabo fumu nyinji munonga so n'umuntu urukumanya ibyendimi mwena hitwa betwa henderera ahitwa henderire sabite yahwire erizoba nto twatandikira nakwakira kandi katugende hamwe mbwe namutekerereza ntekatekire kugera maka mbwena amaka kumbe kuntekatekire ruhanga yanyoreka ngo niwe nishimire kugakora niwe kandi mbwenu uri umukazi uri umushikino kimanya ejo message yaza kwikanohura wana nkareba yabo ndizo muntu konka wamanya ngo wamheze hati mbwenu mugera nkagumiza mu mani ibiri nkeberagira konka ningera umuyuru kwera niwe nampwera cyunkije kucitegereza bwanyu ntumbwena hati nyowe maze rebero ninkiteka ni nkureba nasime cyunkwiwe wabo utakukimanya mbwenu waza kugenda uteka teke oyesharemu utwemu uyechweremu tinkwendo tunge influence yondi izo muntu urebe ugumusigazi no washemerere kubibanyi kora arebe ngutinye uye yanjiro takagira undi jo wakumegati mwanje okay yabo yenda kwebuza hari nyoko akubarandi ibiriho babina mushanga kitunga nikushomeza na watura na ndeberayo mbwenu ubwo nabasa kumukonsulting konkarera abandi kandi kora yende kwikiriza hatagira wakuta pressure akakugera tumwikirize ntibwene ibyo twayetegerezana ati kandi abuko batinkwenda ansa hati yaba ne sandi yona yaba ne sandi ibiri yaba no kwezi yaba ne ebiri it's up to you tinchine ho buremezi to ine handa hwabe warebire ngwa handa kana harebire abandi bananke bitunanda kubizamu bare wangu akakasigaza nguguru kurya cyo gumushomesa abandi baba bo baba influencing bayanga noho nabene nya experience ino ishwarebire mbwene mugera ntatagira abandi abuwatama bakakwangisa narabaka kundi se cyo takwenda nyensi yo kwese okwefuza ntibwene icyo nacukurekere cya time between now na nobu turubugana ukangira uti no nari ntego ati icyo aho twikirizana ati mbwene kankushabe ikindi ahati agira ati kwakurya hakutandika ko kwezi mbwene agira to kutandika ko kwezi okurukwija first Sunday yo burisa kitunga ati turyatera ndayo ati nkushepasi mbwene ntiraza naza kushabe ikindi ntabo kuba niyo kintu nkikunzire niyo nkunzire nakureba ngo nibushimire kuba umukazi wanjye koreba ngo wacwa Mungu no mbwene kankushabe Sunday ejo joshi kabo inebera jirubingi kunderebo tariyo ukano yendeza kashi utakwiyendeza ubwo numushema ngo kunde mutahi wanko ko yekunda yes utangira mutahi wawe wico rwiyendeza ntecho twikiriza natwaye yego n'ubusinge ni bugenda nabo okay ntiyo nasimba konka wagenda no teka cyo mutima nagene ni teka konko mu mutima mpurira mpami n'ushuti nibije ko babyo weta yine biyashabire ukamukiza ruri nkagero rutamatama
mwenu nyone ija nagumu konkata nagera nondi zo nagamba nawe warinda sanderiye nagamba na ruhanga wogo nabuna benta kabiri mwahure nkaba no kuzunwa ntakajundwe konka warinda sande nkani ngamba ruhanga bini wankwatara mbwenu sande yahika hati ngambira mu rumuna wanje ije tuzukushomera kitunga twonka je musiniwe hati nangwa tungambira ngo tuza kureba umushiki ntiwe cyo mushofiri kina cyo nora hukiriza ki mbwenu mawagera ati mbwish kwako baruwe ati uko kimanyara ati kanumanya ngo mwene nyoko wagamba icyabe iriho inte nangwa ni kibasa kuba kitari icyo ninga kiri cyo twonka nti tuzokushoma ku mukitunga mutaka gari ukitunga ni hiha ni kilomita nkishatu nzumu kanisa mbwena hinamanyire ngo ruhanga yakora kuna atahiremu akaruhe ntebe kushitamwe abantu aba babiri kuna akire owabaje banze mu gashangarishe ntinje mushitama rubaju mbwenu konka umutima guguma aheru mushogu neja kwaraburi mbere byaho natahira narugera mwaho nko witenjoka mbwenu kubaranga cyeshongura ntwemerera ko yeshongura ayigura inanka bagaye ayihamwe kitabo cyo gushaba kimpa akakushitamye nyuma ngo umuguru sabantu we yakwereza kitabo okay yes ayihamwe kitabo nakujya ngo entebe keri yaba babi nshangano we yagire mu haruho mwanya mushitama rujo akwe kitabo cyo gushaba ampe kitabo cyo gushaba ndundi cyishungura utandika kwishungura ningera kuri ya ngo akishe kuntebeza bwa nyuma numba numusheyaringa ngo yishaka buzanye natebisha atogo master yaba naronda kikatije ko ngo nyina mukazi we yamugira atebiye byabasigaze nawe nempangari bunufu kinari atufwaki ningera ko muntu mukuru nawe yagire kiyayega mbwene kuyandebire ekitabo yakimpa nagira nti umukaharumwa kantu karungi rede bakwire kitabo bishate kindi we takayizire yes kutwabire echeshonguru kiriyo nkiza ko ndeba yaretwa muryango very smart aini shokirungi nariyo nkari unda bizimara ibonize jewe uko kunda bakazi ba size rukushaki size ringanire kandi nabwo nkanyenda ngo ngirumu kaza nkankunda ngo ngirumu kaza rupera okay washanga ubwo nayera aringanire munonga nkakayije kuba muhango wa mureba ine size mbwenu ajata hamu service kakusara ya service ningera nkahurira bike hako nkahurira wena nagera impita tempure chazatemba tochishwe binde ako kuba nkashemererwa wamanya ngo ansayisha no waburire hakaburira umugenzi ereka rwibiringi saba dikoni bwenu ko kanyowe ebitekateko byona nahi ashitameriti ndaharebereje konka okamangu yeija kandi ansa ni yes bwenu okay so bwanyuma ya service shoma service ka muheru kuba aberene baheza bagera ngo bakiyinge nyigi no ushaba kano haza kuba nko rukiko hati shibaza kukingo rwigi kunza kureba ndeba atiyo yashora nanyenye mukantoro rwijo noma ekanisegere imiryango eje yo mu rubaju ntoro ogwo mu rubaju gwo kureba oku nawe yashobora main wishe yagumanyo isiyo inashobora opportunity ya created egari yanjye nagiye nabire ngegekere murumuna wanje ntumbwe ni wiroko tashi namusheni je twatize umumbuzi twaganira furire mwikirezana mwene ko nkahitwa akiri ngira ntikashati nti ningiraga
atugira hitwa kaje aha cyitwe kitwa beturaga inti ningira ahasani yes ati yes nti ziti yes ati yes and shake my hand akwatungaraza iki kitahamu kari mbwenu iroko ugero usinge ntuje ko bantu communicating itwe bibi kwandikirana isimu zikazitaro ibyo kwandikirana no kugiye bikisha bwanyuma ko nka tukagamba tuti turebana meisho na meisho tinda tumire muntu yubushaze kungambira mbere ndingiri ninge kidongo manyawano kitero tagambire tikikweshongora so mwenu mwija mwa gaitwanya twagumizamu najuga bugenyi bwabaho tukagayitwa ebrabero nabona rukari rwa kabiri kandi abo kuba family ekabiri umwe amagenya abiri umwe babutorwa mukaga nyo bantorwa kabiri mbwenu extended the family yabo so wagitwizo bari rwa kabiri shayitano ne dakika yoro ni shatu kitunga kuba rukumi rwenda nshanju na mukaga kumi rwenda nshanju na mukaga twagiturwa kitunga konka uremezo rwabeireho kandi ntebe kanisa nari program tireba hindugire eyitwara girokwe ebuna kobwe nombero bya Idi Amin omukwezi kwa munana ebrabero nabona urwa kabiri ombuna kobwe hakahatariho petero rumuyihango umurana desoro completely nambwe hati nagera abasigaze bagera amagare marungi gena nkagaye kariya mpango bazitaho bitambara birungi ngo baze kumutaho bamusindike kuba ikiri jento umugenzi Erika Rwankurukumbi yanga ta atomwishi wanje taba kumutagare tumurwiri reka turebate bamucika hariya yakatimba bakayemu bamutamwe ekite nanka changing dress turbata mpora twena kutwashira urugura heke y'imwara bahwege y'amabati gakushutu gajerenyire hakaruhwe bibicucu birungi n'imiti mirungi aho ikanyuma aho mu rutoke bagarika bakagaruramo tushuma aho bugenye tukabukorera aha henyine kunkeze makaga gakaga twaturi mu rutoke aha kwatata akaju kanje kabasigaze kakakaryaha nyikereza tumureho tugaruka Kuruka y'umukahumuro niyongera kwakira ha program y'ijyare bahindukire no mugenyi witu umuhereza warahanga umwahure kandi mboziye ninungi buzimazima tokabasaguma kuko abori wampurura je kamutahumtama so tarabire cyinteje rwetwe kiruka kiruka shikaruka bakabampiriye motoka umugenzi hagisabu itakampiriye motoka y'ibitano nina amajuta gabora umugenzi ntura nabo akabampiriye gisuzuye rore yo kureta bashagariza pe umugenzi yorukambo hamiza akabampiriye akabaske ngunako bantu bijemu amajuta gabora kandi abo nakugambira bona bisha batahuje nyibwanje kaburi y'ubuginyi bw'ikitinisa munonga ubunako bukonka za tente zikazidaro tendere shi okutere bidara bakata wendere yabuzuma so ibindi bukabiriho ubutimba keki keki nakweshengereze ketaruho kandi y'umworo kashesha hayo kushara mukasharaki eshara yo kushara tukagera encheka nungi zababire nungi yagabira bishezara nabayo yagaburura ubushera tradition eshaha yo kushara tine kimwashaza kashi kushara cyo tushareke kwirwe na nshanjo na mukaga ombiro bya mini taruho sente tukitwena tu konka hasi hakabahenya enkabagene kana na yeni meji manyo bugenyi bukachererwa nkabire na mutayize nshanju n'etano
konke sente zo kugura ente zabura nagambira umukazi wanje mawe nagambira mawe muto bugenyi na tata nti nyo naza kuzayinye ente zage ubugenyi bwandema tindi kubasa kuri ubugenyi ubworoka bwe burukari burukunukira kimwe masomo so bwanyuma ruhanga bwanyuma ruhanga yanzara mbwenu kubyabire byaka tata yagira ati bari aba tata zara na mazara bakabari abajunwa ni ishento umukazi wanje mugenzi rwankurukumbi bari abajunwa ati nyoni ngaruko mubajunwa bari yangu ninza kuya yente ushota agwira kagwe atoze yuwenga yembweshe ndagira ntabunte inente yo kubaga mbwenu kunabiri mbyami ruhanga yije kunga nganta kumwitigerezana narebo wanyemera urumisho umukurota ati egari yawe nkanyine garo umusyasi yona ningisimura yisigazi ati egari yawe nano mukazi ekikukire kindi niki nti no mukazi ati tunde gari yawe oyihe musenti uzugure mwe mbako yabura wabe nangambira yabura kubwa asesire nagambira mawe nuwe nabinkira kora ko gambira ntobugenyi bwanje no manyangu buruhu ati mwana uragambire akanyeta rugamba mazima atabwisha butashi atoyimbagwa wagiye nti ninja kugibona kuri bintu rwashamire ningambana na munywani wanje nti ninguze gari yanjye ati ningigure gari yawe ningimanya nanunje iyi nabenguruze inguzire shiringi 450 yampa mushiringi 10 imbagwa yabaho kunagira habusera ubwanja mushaka yinenta hagera mugera ntanaza kuza kutwa bintu tuganira tubugenyi bwashika ntanaguza kagarama nguru y'ikicura ikicura nente kuzire nti rero ubugenyi bobe atutatusise ubugenyi ati nyina he n'imiyange ruhogo ati ninyenda mushiringira 12 na 2 ntumaga nabiri kantazini atora bujompe esente zo warwo mu bugenyi mbwenu ntekateka umbugenyi kuzakuba zitashikire nkakora ki obwe nkaba ninshomesa kemshego primary school ndi deputy wa Mulega yari headmaster mbwenu ibi byo kutahwe nkikoze bugenyi biya bikabitaka hangire ukuntu yerwana mbwenu hati agera tumwe shiringira 10 ozirete koru rugo mbugenyi 200 hata nakugira ngo ubwe nkana ikaha mushara gwa shiringi 8 ubugenyi bwazaye n'umiyagire bakaje baga bantu bona barya babaje konko mukuru w'ubugenyi ari uruguru kuna hata roho yemwe Jackson mujuni niwe mukuru wa Kristo bekanisa yitu ata abantu bona barya babaje konka basigara nabagabuzi etera maziri abantu bona batahi b'ubugenyi bakari konka baba kugabura hacu babwenshi batarabanze bari batakagabwira tindi kumanya agera ati nibo batariye mbweni nyencha karo mukasheshe beja yugine no bagambira buri umwe bagarike kanyine mbuzi yanje ngabo kaganga mpango kubizira mukasheshe nagiba bagibaga bateka barya nango bakaba batari bingi mununga bansigira umutwe nkanyineka na nekivuni cyo mukono babisiga bagenda ubugenyi bwawe butyo nabaje narugire mu bugenyi nije 200 wazitwara nagenda namwihura so bwanyuma mwatunga abana bangahe tukazara abana mushanje abishike bana nabuje bashatu twabushemeruwamo abana abo hatu barinka bakuzire n'abantu bakuru beyinamaka tuyino takatungireka bona bari mu makagabo umwe nanguka urishingura abantu nyishingura abantu nango umwuka ashoma nawe kakoba Roland imbwenu ndishingura abantu okay mbwenu bari uko mu mirumo yabo so turiyo twirira kwendera ubwire bwagerana ubugenda
konka tutakarugira ha family life gishandire geta utere hemirimo yanyu imwe abahereza bekanisa mbakutaha oyina abantu ino mukazi ushangire ibintu bitebintu nibiba bigumire konka kiri kikuru ikiruhanga ya mpeyiri no kugumisereza kutaruhire by'abandi ibitari byanjye akuba ni umwahabishye banje senior ya gatanu akashoma mwetamu ibiri zonga ya kabiri ne ya kashatu fuizi zikaburanye n'abandi bariyo nbashoma n'abandi ndusaba diko n'urubare saba diko ni abarafiza ba kasho yinde nkante ine wenkongo kandi umushiki wanje wo mutamu kitino sabo kuba kuyagire bishop Stewart kuyagira umwe TC kako bakaba bamushabe mutwara 3 nena yo kwehera kubahikayo bakebere bihandiko bibashanga na za government yesenteza kakwata umuhanda yazindetera amashiruka namwese kanagera ntumwana uguranga kumujisha akabaza kahwera habanda baye akazigarura namuhahwezo ku transport na pocket money yagarukayo konka cyandetera kandi abana banje bona tino wanteganise ngo yarya fuizi ninga yagera bakakumanya konkana akuna abire ntunga kona ndeba ngo ninkarundana na nyinabo tuyena turukwinga tukutabona bo twingira ibihimba ibinyobwa nkarubare na nibindi tuguma ntuguzebyo ntwongerera okay kandi kuna atandikira kombe kanjwe igi ya herejo nkabanya ha roni umubanka yitu ya Jubilee ya Western Kore akuba ni nyondi umwaha bahure abagitandikire na bishop magambo so ko tron na to twatkwera nyihayo mitwara 5 yebirebye ziri nyingi abantu bekanisa mbishirizwa kuri roni ikashe banka yitu yekanisa tuziyamba kumana bashara mushara alright nabwo interest etari mpango egiye kanisa rye mbwene umani nyombe kampora mbwene amagaraga ninga nkuku waceta raifu yo buhereza na neka abana banje nabo bakurura umukugumisirizo kwe bari kumanya ngo nukwe tweme tutyo tindi kwija kwiba habwabo tindi kwiba sente zekanisa abwo burungi bw'abana banje ninja kwereze zinyine kandi urahangana zikanyisa kandi urahangana ninyijuka omwaha abanyabuzare b'umukazi wanje akatushanga rubare yahurura nimbagira ntesente zanyu tuzirinda abamyanya yenkumu zekanisa ayijabuza mukuru we kandi muramwanje atona saba diko ni atanamanyisa ki atona shiwe ataba bana kinachumisa abana uyu mukazi wanje yamugira taza atayicyarwamba nakimanyisa uko mukazi nanamanyiye mbwenu nagumiza muntu tena tinkabaga tubakanyo auditingaga bakashanga ngo sente zabura nobwe ko bashiringi neje magaragawe ninkizoba kero muri yakubonerire munonga kucyaragandi ningishe cyo mu rujungu leta best moment nebasa kuba rutarira umwe ngera ngo namazoba abiri namazoba abiri izobe ryambonerire munonga no bunara baserenka zakigeri no bunatasi umukazi wanje rakakuberere tari yaburi rikaba iryo mutano abo kuba nkarugo mukuba umwojo nabo mushija omushikina una muhindura yarwo kuba umushiki yabo mukazi tuwatandikeka izobe rya kabire ryanshemize munonga nkashemerwa no bunajwaro budikoni ebiro mushanju byo ku 12 rukumirwenda kinana na mushanju bishop bamuno bo buyanzwe ko budikoni mbwena mazoba ago gombi nkashemerwa munonga nangwa neri yayongereho rikayije ko nkano buntaranangire rya kashatu no bunajwaro bwa kanoni ebirabiro na kimwe byo ku 11 2024 izoba ryo kanone rubari izoba special abo kuba kanone nikimanyisa echo kureberaho cyabandi kipimo cyo kupimira abandi
nkafumuki akubi oyine n'ekitabo kyefumu oryo actually ebyo kwandika twabitugambira konka ebyo kwandika nkahandika ekitabo ky'enfumu ekibakweta the teaching and philosophy underlying Kinyankore proverbs amwe ndi hikushohoza second edition nkiriyo nindonda sente nikija kushobora icyo kubanza kikakiri mu mfumu 585 eki nikija kuba kiri mu 601 oronde yendijo hakiriza bibi so ninkafumu kimwe omurigezo zona ezo handikire nezo umanyire nezo sherire ikikwatana n'icyo kugarramu amani yo rukukunda kwemera kubasa kunanka kuretera n'abandi kwega ngo burindiriza bukazibera umwinazi kuyita akarinzire ngo habeho ki ategereize no akana makugumisiriza omwinazi tikumanyisa uri omuntu mba abandi omwinazi noteine cyayine ereki umurungereza uburindiriza bukazibera umwinazi kuyita okukena nabayine byayine bindi byo kunko mukene no yine kunka no mwinazi omwinazi notari oyine mugisha mbi mbwene omwinazi ningira ngo no kwendeza kuba abana kandi ogwe no mwete kirumwe ibintu bibiri manya omurungereza hine bibeta synonyms emfumo utagira ngo nebasa kumanyisa ikintu kimwe cyonga ninke bigambo byorungereza okubi nkekigambo buku umuntu ko kujota buku ushomera urungereza rukenagira ati njimanyi kitabo cyonga kasho wabano uza kurundo umwanya gora arare mu hotel tujya ngo wa booking ya no kwetiri mbwe no burindiriza bukazibera umwinazi kuyita kutegereza ukamanya bishoneki toka kikireho hona na munywani wanje bunabire ntari kuza kushoma ebyo bwahuri akanyeta akaba nakora n'uwizera akaba best man wanje nahataro akaba nakora umurerwezi yagira ati taraka kaninkumanya no buryo nakene mutogwa ukagutakora kubi atujanka kurondera mu murumo twakohereza na Nairobi ukaza kushoma ibi bya transport anaji nagera ntomukana sati nkuruga mwabo kuba nkacerwa nkakora interviews nyingi nimburu kungambo nambwe najwire ubudikoni bishop bamuno bakangambira akagera iwe teno wabira kugamba ho kuburyo mu interview teno wabira kugamba ho gira tabaka abonye bakaba kunaganisa so byahandikirwe byo n'umushorongo cy'umugore ukunda kukirindisha umushorongo nangwate ni nkunda mingi kunkani mbasa kuyayo icyo kurebera ho gumwe ni nabisaya ishura yana nemwe umushorongo nangwate bagwita umushorongo kwigise nabagwita umushorongo nubwo abantu bayemerera bakurateine ogogo mbiburu bagwita umushorongo ukwe bintu bikushoronga nibikuratana umushorongo yes yuwijozo mu kitabo cyo kushaba urebe babana bagambira uri kuza kushome baraha narengira hakuyera nabagera ngo eshureti umushorongo guti biri handikira umbigambo okay mbwene nabisaya eshura yana nemwe umushorongo gwi13 nukugira ngo otatiye na ahaboko bari nkuyine utahahaza umutima ahaboko bandi ruhanga wawe nakora kurubu obwabo ryo mwana mutoni nkamizano ki niwabo kunda kuzana nkankunde imizano ebiri umuzano gwo kubanza nkankunda kuyiruka nkankunda kuyiruka ubwa kabiri nkankunda koreye imizano y'igidurama torabazanire kapira umupira umuprimary nkazana ho buke naba na goalkeeper konkatinda kigumize mu ico ningera kika kitari kiconco cyane tinku bifwa hwibi namwe nkande bwera nyangi ubuna binda isani secretary umuntu umuyija yija nindeba ine papura yanshango mu office ati atananinya ngo tutwire nani kushaba DS ngo tutwire ntene muza gukora ki
tuntuza gukora pati yo hashino haho uri kunanga ati tukushaba ngo twere kandi twikirize tukorera mu synod hall pati yitu imumuru bashi n'umujyana ati musingire bashi atitwe aba Manchester United namureba nyowe nko umuntu kureba kwanje abarukunde mizano n'abarukagira za timu tinkwayo konka nyonko umuntu nagera nti konko kureba nanka birito yitigiriza kanta kahurura gashi ni mu celebrating anari numwesima ngo Uganda kureyinize singire yabe umvungo gwazaha wakoza watamuna sente zawe Ferguson takumanya wabirari mukama umutimwe jo ubunako takumanya tene gwaru kumanya takakurebaga takumanya ne yori takumana horeire aba bakutunga za pound zinyingi abazane tene urukohereza una pound nangu 10 intecho kubanza isente ezo tindi kwije kuzikwa ukutwera umuntu wari kugita bugenyi tindi kumutwera ati rero ijo tubera umugenyi mukuru rero shingambeki ngambe speech ya nakugambira binangire bakutemera mu rutocho rutemurire wazo mu rureire wazo mu ndare enti omwanya go nago bahamwiroko musisire y'ubwire bwanyu mushoboze sente zimutaragoba konkanye tinza kubatwera kandi tinza kuba tinkubatwera kati inkuba ubwo tinguza mu kintu ikinyu kinta kwikiriza so no profession chewa gukunda kuba buri umwana muto kujya tukunda kuranda abugu nkaba nkunda ubushomesa kandi tukashira kandi nkandeba bashomesa bajwirege n'ababintu batushomesa mu mashomero binashomero ku rujumbura nkaba nkunda abashomesa babiri umwaka ari headmaster John Timbaganya hatarakazo yabiri umushamukuru kandi nkaba nkunda ndijo John Kabundu Gwize very smart akana ariyebukaje kandi hanu yakitunga nkani nkunda umwami Godfrey Kabuta na hataruho nubwakuzire munonga katwigisha urungereza phonetics yo ko rukugambo bigambo ko rukubitana namwe ntura ningira natere mbogo nakore nshobiri urungereza jone yanje konke ebikire nuwe nuwe yatwire nkandi ngo mushomesa namanya kutebekanisa planning ibintu bye acimuka kugamba nagera ngo yarwa yaza habikuratana sage atari kujwanzi korba warugiro magara genseje ninkizina kirunjiri kwenzera kureka nyuma ningashi aborujungu kibeta legacy ni nkunda ngo kayanje abana banje batoye byange bimbe ni nkora kutagendereyo kutakorereyo kutarireyo kandi kindi nango kikiro bukuru ni nkunda ngo abana banje bamanye kwikirize shahankanye umuntu amanye kuteka kare kintu otazaha mukoro utamanyire izina ryago utamanyire kiruho bakwimusye kugamba bakwimusye nkaha kuziko tunyotinga rwanaga no mukazi wanje kandi hakuzika bakweta kumuriza abantu ubu wajya ngutoka rwanago wawe mbwe naba bagire bataha bakwe kukurabe kuri yo kubataza ngo uyu mukogambe ugambe bikwate no kubataza kandi utarita iby'ubushubuzi kubara aba bakweta uriyo mwebembezi wa government ugambe bi government yafuye ngo umuryo go bakuzika reka kutandika gukora campaign uyaje ko rubundi kubuna kubwayo kuburika imbwenu umanye kugamba ikikwatire no mukoro goroho kandi kubara kwete ushikirize ubwire nambwe nyogo kwihobu nakobwe okusyanesha eje yindu gambara nimwe n'abari kutureba tinka cerugwa mukoro umurundu no nagumwe ejo liga senjine kandi tinga nubwo kubenda chikeji tinka cerugwaga echo abuna akoraga ine nabo bamanya bangira ngo ntwendesha haziti nimfuka yondo zaboraburamu narazaterera konkata zahingwire ngunzo kunkumurekanzu ntimbwe nabishe mwe mu nsasire manyana nyosire ninchimanya turukuhendera ebigambo byo byamuhero kuherezo kwabuza batwira TV yahamba kureba ba type yona ubane myeto bana ba kozwe kanisa aba government buriyo
ubuhabuzi bwawe turukwendera yebare mbwenu turukwendera nishaba bari kutureba kandi bakaturikiza ngo buri muntu amanye cyari kandi ikindi amanye cyari kwenda kuba atereho kuronda icyari kwenda hate cyari ariki nayenda ki ateho kukironda kukihikaho atatwire atashinshira kiri mu bitari ibi aha bukuba omugenzi enuka muntu yero buyampereza fizi ningaruka mbara high school akangambira kuyahereze kuhandika cheki yaji nkwasa nanye nagikwata yaguma na waji kwisi atiza mbara high school omanye cya kutwarayo oyezirike kukikora urwane nibiru kuzibera kukikora nabikwata mbwene ebituri yo munsomo omuntu kubara ko ikintu cyo gukora ukikora umarire kandi ukikunzire ngo uyihe mwe kirungi beije bakusime batakusimira ibigwazambaza aboye bembere obabere cyo kureberaho rero amakagaba ababakozi bona buri muntu yarukora yona atebekana sowe abo kuba nabisaya yeshura ya 3:8 negera ngo nabisaya karwara ya kanchwambaza ngo Amos nabisaya karwara Hezekia akarwara ya kanchwambaza rufu ngo nabisaya mwene Amos yija hari amugera ati tebekana seka yawe toru kukera no ija kufwa buri muntu wena manye ngo hariho bunaku yaburi yo myaka nshanju yaburi 9 yaburi 100 yaburi 20 yaburi 10 obunaku nubwija kushika akanyabwire kuko abanyankore bakigamo nikija kwija kareto bwire obwire bushereke ibintu kandi obwire bushurure ibintu kubirushuruka waza kurwa omanye ngwe kayawe utagisigo mukatagago utagera abanisamo kor kutegana sabandi bantu omanye ngo uriyo notegana saneka yawe abakazi batebekana sama kagabo abari kugenda bakaza kuroga abantu bakaza kugwisa kagwe bakaza kubeherera abantu kucuracuruka abandi ne babana batebeka narabana samwe kayabo abo wateganisa barija kuteganisa ekayawe nabana bawe umwana wawe arafwerwa ecyakutungire ahabo kubana bakumanyi urubu hano ogo numwine nanga nga kwaro kutwaza nkayishogo nga kandi ubundi bagira ngo ogo numwine nanga yenga mumuhereze iki kwa kutwaza nkayishe nabasa kuba umuntu wamani ogo numuhara wananka ngorugamba ubyenye nyina yeshwa yeretera kanyobumuka mwene umuntu ategure ebyo byona arikutegura nabo yasiga nyuma nubwo atakabasigireho nicyo ndikubashaka aho naho twahendeje kandi umugenyi witu n'ugwe Reverend Canon James Rutaraka wo mucyange cya Rwensinga muri Rukanga Nyabihoko Kajara kandi district ya Ntungamo ebigambo yabagambaje efumuze ni nyinji munonga burufumne yegesa kandi ebigambo byagamba tinkwenda kubigarukamu so yo wabarho nemanya ngo twaguma ko kwabori nicyeza twendereraho and bet komjuni nyini Manuel Muchunguzi na Gerard Katusabe mu kutereza bishani Prevence Kampura producing a program so na team yitu okwera impango n'abagenzi bitu so ntubakunda munonga abo kunda program reba hindukire na naho bogumaho mukama barinde kandi barare n'ubusinzi